Šalom! Hem dobrodošlo Henjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut ko nalazini peke Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesku čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zapratineam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, ko vači tinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. I si duj stvarja sa ves vakoma nuš valjanite džanel. Ako laj stvarja, kojo mesija hem so ov čerđa. Ako džana dala duj stvarja, a da vaka menini amarođiv dipejka čer elementovama nuša kasa odevel zadovoljna, ako odgovori džamko da la stvarja ispravno. Ali ako na razumi džam kojo mesija, hem so alote čerel, ako na odgovorin džam ispravno koja dava, onda na nebitno sa so postignin džam kotlo dživdipe, šajtove caro, šajtove uspešno ano biznis, šajte pere sa tle sune zemaljska, ali dava nako vel ništa kad ode velika uspostavini plo carstvo. Oko vasu kačerak je kija serija, a kana počina jek nevi oti knjiga jevrejenđe. I si duj stvarja sa veman gavate večerav kad radini protokolama nuša. Niko na džanel sigurno ko pisinđal. Šajtuče ki Biblija pisini da o Pavle pisinđala, ali u stvari amen na džanadava. Jer kad o Pavle pisini poslanica, ova da riču vela i po anav. I hinelek format sa ovom pratinđa, isto je džahar hinole slično vokabular hem sar pričini, a akava za ko jevreja olil, dikaja da averčani pisime nego je Pavlesere averalila. Ali na ne ni važno dobor kako pisinđa nego oko vas so Andre pisinđa. Kad dikada akava lil vačeri duj stvarja. Otkrinijam dže kojo mesija, hem so o mesija čerđa. Delamen jek bud važno alati tebi razumina mesija, a savo dva alati de vlesoro lafi. Kad i ka da oko ovako apisinđa dok počinjete vačeri to mesija, o vačeri pale sar otkrijini in sar uspostavini so o proroštvo, so o psalmija, so i tora vačeri da bi ova sigurna, da okova anakastičuaja Mariji vera na ne samo nesavi mašta ili izmišljotina, nego ova dava kova ispunjenje de vlesrela festar. I knjiga je jevrejenđe amenđe vitalno, tebi razuminaja istina to mesija i te reaguj nako način kovako vele de vlese ugodno hem kovel andruno blagoslov sarijenđe amenđe. Pa čeržama dava pravti Biblija ko lil jevrejenđe, a tekad i kako šero prvo. Oko vasu kačera ko naredna emisije, a davaj da kađa kroz zakava lil sar so uvek džaja, šero palo šero, stih palo stih, lafi palo lafi, da bi šajte razumi na ede vlesoro otkrivenja amenđe, him uvek lesere svrhe kola šajte primjenina upramaro životi. Jevrejenđe lil, šero jek to stih. A kad te počini kojek veoma specifično način. Dikaja duj primarna lafija dok pravđola kavalil. Penela but delovja. Najvjerovatnije pričinio to više delovja vremena ko lahinele događaja periodija, a onda penela kom but načinja, a u stvari o sljedeće lafi penela odevel ani prošlost ili angleder. So penela olil u stvari da odevel pričinđa, vačerđano prošlost, ko aver načinja i da vačerđa kroz opradada. I kad vačeraja o to o to patrijarhija, na vačeraja specifično o to Avram, o to Isahem, o to Jakov, nego vačeraja o to generacije. Generacije vođstva kovaj nelede vlese narodose. Ko lahi nolen stalno svedočanstvo, o to je da vlesaro otkrivenje i je džahara lo otkrivenje palečitinava, penela
više, anod više vreme prekalo proroci odevel vačerđa amenđe prekalo prada da. I onda primetim so penela kroz o proroci. So se adalese so proročko otkrivenje najbolje dikaja a te koji o Mesije. O proroštvo vitalno i adalese amen da šajte odgovorina edevlese ki istina ko način sa voko vele devlese ugodno im sarka proslavini edevle. A primetin, ko prošlost, ko različito vreme, hem načinja odevel vačerđa amare prada denđe, a onda penela ko akala poslednja dive vačerijamđe prekalo pločavo. Ke dikea kava stih dikea nešto. Dikea da i si poveznica ili pandlo o proroštvo hem očavo je devles rokovajo Mesija o Ješua, a da lese ni knjiga otkrivenje vačeri o to duh proroštva. A sojedova, osvedočanstvo je Mesijasoro. Ako razumine i proročko istina, onda bolje ka razumine je Mesija. Pale penava ko prošlost, ko različita vremenja hem načinja odevel vačerđa zakoplo narodo, a da vačerđa prekalo proroci. Ali akanako posljednja dive, vačerija menđe prekalo pločavo, a sođana otokavačavo. Kole odredinđa teovel nasledniko otosa. Znači akava čavo, ov ka nasledini sa. I sa akija ideja o to nasledniku, oko ovakova vela i sole odgovornost, hem i sole autoritet. Oko vaso si klijam da o Mesija Ješua, o čavoje de vlesro, jedino rodno čavoje de vlesro, ov kao vel vladari otosa. Ov i sole apsolutno autoritet upro carstvo. Kad vačeri ovka nasledini sa, ov vačeri o to carstvo nasledstvo. A oko vas očerela, jako to primarna, o to važna stvar je kolavajte si klivati je kja knjiga na samo kojo Mesija, nego isto so ov čerđa, a prvo stvaro so dikaja ka te penela da ov akava kas odevel odredinđa te ovel nasledniko in kroz kaste hem stvorinđa o sveto. Olafi zako sveto, a kateki množina. Vačeri da oto sa galaksije, sa oko vaso ov čerđa kavačavo, a da vaju Mesija Jošua. I ovi stvoritelji, a usput ko Kološanima olil o prvo šero dikaja isto da na odad odevel, nego odevelo čavo stvorinđa, penela da ovi upreder sa, na samo jekvare, nego više puti kroz akava lil, da o Mesija Jošua, ovi stvoritelji, na samo da stvorinđa sa, nego sačuča koredo teovel paleči nava, ovi, a da vaka nasledini sa, prekala kastehem stvorinđa o sveto. Ovi, jakva jako važno, a da lese so na samo da jek stvaro čerđa da je stvoritelj, nego ka nama gaja više te fokusiri namen koji ov. A so penela o stih veoma važno, čitinaja ka te da ovi odsjaj. A akava lafi ko grčko, hemko jevrejsko paralelno stih zohar, a značinju kovakova sijajini, ali isto i si pandlo sa kava koncept sijajini ili sa svetlost, ali također značini otkrivenje i da lese amenčitinaja da ov je devlesri slava, lesri slika, ov izrazine devlesri slika savršeno i bud puti ovmo toj i suština oko vas soj temeljno istina i je velo to grčko lafi kovaj o prvo kova terđola upro nešto, a duj to lafi uproleste. Znači ovi o temelj, ovi o značaj odevel. A so ovčerela, hajdete čitina, i penela ov anela sa ili sa i čeri ple zoralela fea.
a kava podržinju kvasodi kajak i prvo knjiga o to Mojsija. Ako bi tu aveo ti rabinsko pozadina, tu bi razuminea da ke dikeja i prvo knjiga Mojsijevo prvo stih dikaja da odevela da ri stvorinio nebesahem i puv, ali na inele dva ani forma koja lese ugodno, hinele čuči, hinele prazno, hinele bizo oblik, a da vazna čini da na inele anoredo. A sar onda dla stvari avena noredo, pa ako nastavi najete čitinani prvo knjiga Mojsijeva, a mendi kaja te da odevel vačerđa. O vačerđa ostvarija to ven savršena, premali lesiri volja. I sosikljovaja u stvari je dva jednostavno akava, da kroz olafije de vlesor kovaj vačerdo kod kajak i prvo knjiga Mojsijeva, a kana menđa kava pisime lafi i Biblija, a mena rakaja e de vlesri volja koja avela džio izraže postanini realnost. I da lesa kava sveto valjanđa mesijate avel i te motoj, da bi ostvarija vena ki prvo forma, a tu ime zavisinaja od olafije de vlesoro, ako mangaja te ova manoša, kaso de vel mangela te oven. Ako amare životija ka den ocijaj leseo ti slava, paleće ti nava, da ovi ocijaj de vlesiri slavahem pravo slika de vlesiri. Ov kova saj čeri plezora lela fea. I kana primetin nešto aver. Kad vačeraje o to redo, ki prvo Mojsijeva ova čerđa ostvarjeta vena no redo, a so oduj to stvaro so sikljovaja to Mesija, ako nastavi najete četina penela i kad omogućinđa, ov omogućinđa i jadava lafi čisto, ov čerđa čiste emanušen, te oven očistimeo to grehje. Prvo sodi kaja kate, jakva je veoma bitno odnos da lese so o stvorenje, hem amaro duhovno stanje povezime pandlo zajedno. Ko isto dva način o Mesija Ješua na samo da sa stvorinđa, nego anđa ostvarija ede vlese koredo, i amen na injamle stvori me kedaljam ko kava sveto amen hinjamle grešna, a da lese zbog dva prvo greh ko vade sinđape, ko vrt, ko eden, da omanuši pelo otislave de vlese, hinjamle page, hinjamle okola, umjesto te iskusinaj de vlesri večnost, a dija mogućnost, cidi me pagli, ko tikore deličija, ali o Mesija bi čaldoko kva sveto, i ko isto dva način, car su anđaje de vlesro redo, ov anđaje de vlesri volja, zako lesere stvorenja, kola i nele čučehim bizo oblik, ov šajte a nele de vlesro redo tučeno život i tušaj ostinetu čučojenja, nem bizo oblik je na netu redo, i naštite razumine sosjehinjana kate, naštita rakea ja unutrašnju mir, hem radost, hem zadovoljstvo, od velbičalđa pleča veko sveto te anel isceljenje. A kaj počine dva isceljenje? A kate i važno stvaro, počini o to oproštenje greha. Ko isto način, kad odevel prekalo Mesijan dža redo kokava sveto, šajte anel redo hem isceljenje tuče, ano životi. A da lese čitinaje. Ov nakon so očistin džameno to grehija, sočerđa, pa aver deo oto tritostih penela bešlo ko nebo ko počasnu tan oti desno strana najzora lede vlesiri. Ače pale kate, o pisco kate mangelate vačeranđe, više o to Mesija. Tebi šaj te dika kojo sočerđa, hem sar adava šajte deluinija menđe ko životi, dok džaja anglal dikaja da akava hinele but pobaro nego o anđelja. Kova hinele a verčani. Ko but prevodija lena kja fraza i anena adavada o Isus savršeno. I ona dava pokaži nena da akava u stvari a verčani je lov nasledin džab henela anav. Bud puti čitinaja nasledinđa pouzvisi me anav. Ali o problemi kad dikaja bukvalno ko grčko tekst,
a katej naglasak da je ova verčani. Da li ovi pouzvisi me oja, ova verčani nego anđelja, tutare mandar, ovi jedinstveno odale se kadika, da ov jek bihan do čavo. Ali olafi, a kate kotar laja, a da va značaj da je ov averčani kova odvoji me, a o jasno si kavibaj da je ov upreder hem po savršeno nego sa ostvarije. Ali dikaja ovi averčani od to anđelja, a onda penela da ov din do anav, nasledin dža nav. Kečitinaja da ov dobin dža nav, a velama ki godi filibljanima dujto široko teo Pavle pisini, anu dujto šero da o Mesija din do anav, kovaj upreder sa o anava, da anu adava anav, a vačerio to lesro gospodstvo, ko adava nav svako koč kaperel, hem svako čib, ka priznanini i slave de vlesri. Adava navi gospod. I te dela naznaka isto adava biblijsko istina da je opobaro to anđelja, da ova verčani olendar, hem da olesedin do anav. Hajde ti kao panšto stih. Jer ka se o to anđelja ov penđa, a mendi kaja da o anđelja upredera mend, po uzvisi mesar duhovna bića, on je jedinstvena i solen poveznica sa nebesko sfera, na samo je puvjakri sfera. Lengro tana dari, ona venate služine na kate, ali on povezi me, ko nebo sa ramen su povezi me njamki puv. A om angelate si kajamen, da o Mesija bud po superiornio o to anđelja, a sara davaka vačeri, pa si kajamen so vačerio pismo je devlesro i buti si stihovja, a o stihovja, a me pričinati jevrijsku Bibliju, o Tanah, o Purano Savez, kova citiri naja. Ovka si kajamen o stihija, ko la radinena peso o lafi devlesro vačerio to Mesija. A prvo stvaro kovačiti najaka te, a davaj da o Mesija averčani ovi jedinstveno to anđelja, jer ov nikad na vačerđa zaklo anđelja, dujto deo to pašto stih penela, čavo mlo tuhinjan. Bukvalno prevodinava koredo grčkog teksta, a da lese soka te olafio redo dela iz vrha ko grčko čib. I prvo soj akate vačerdo da ovi odvel vačeri čavo hinjan mlo. Nika se o to anđelja ovna vačerđa, o Mesija na ne anđel. Ov večno, na postojini vreme kad ov na postojinđa. Nikad na hinele. A sosi si jakija rasprava kate o to anđeljem, o to Mesija, ko ovna ne anđel, pa ko jevrejski, hem ko grčki. O lafi za anđelja, angelos ili ko hebrejski malaha značini glasniko. O Mesija, iako na ne anđeo, ko dava smisao, sostara men misli naja, menđe nadaju večno, jedinstveno čavo je devlesro i na hine vreme kad ovna postojinđa, ali isto džahari ovi glasniko da. Pa sarđana, pa počinđam ko prvo šero, ko prvo stih penela, da otkrivenje alo angleder kroz proroci, a kana a vela kroz očavo. So o Mesija bićal do koakava sveto ovi glasniko, ali na ne anđeo ko da vas misao saramen su misli najsose, jer sao anđelja i ne stvori me. O anđelja na ne večna kad predikaje prošlost, jer hinele vreme kad o anđelja na postojinđe, ali nikad na hinele vreme kad o Mesija Ješua na postojinđa. Ovi večno čavo devlesor. Nikad na vačerđa, nikad se o to anđelja tuhinjan mločavo. Avdije je kana setinen tu mena kava lafi, avdije adava lafi ka paleka avel ko nekoliko šere ko lakačtinan jevrejenđi. A kava lafi avdije i sole veze sa prilik. Ovi povezime sa otkrivenje.
ov vezuinipe sa okova so odvel vačeri, a vačeri prilike, amen, džadala prilike, dostupna, ali na uvek. A da lese delape naznačaj kodava koncept avdije. I vezime za komesije, pašto stih pale, mločavo hinjantu avdije me bihanđuntu. A kavala afija vela to hebrejsko, su značinite bihani. I ko grčki značinite akari, a da lestara naja olafija generacija, ali vačerđuntu menđe da na inele vreme kad Mesija napostojinđa, ali ka načiti naja da bihandilo. I dikaja da i ne dive da obihandilo. Problemi su manuša čerena, misli nena da hi ne početak emesija, na ne emesija početak, kasar so penđum ovi večno. Pa so onda značini avdije bihanđuntu, avdije bihandije. Pa i sijek savršeno primjer. Kada čavoro bihando, kada i kjola pedijače o to vođije velano sveto. A da vana ne da ovna postojinđan gleder nekoliko minuta i onda kanaket bihandilo, ali ono postojanje. Ovi neleteno vođije nja masek. I ne momenti pre nego so bihandilo i nele momenti posle nego so bihandilo. Na ne ništa različito. Pre nego so bihandilo hinole šero, hinole duj vasta, hinole duj pre, hinole telo, hinole jačaka na sadava. A kad bihandilo, ista dala stvarija hinole. A da vas obihandilo, nisave veze na nea dalea da postojinđa, počinđate postojini. Biblijski vačeripe i sole veze sa otkrivenjem, a vela otopandlo, isto sa ročavo rosoja novođina štiri kole. Nađa ne, sar izledini, naštiti dike lesre crte, ali kad bihanđola šajte dike. Ko stihija, kad vačerio to Mesija sarčavoje de vlesro i da dad bihanđale avdije, na vačerio to lesro početak, nego zapravo to lesro dostupnost, to lesro otkrivenje, džerdini kokava sveto, a nela otopandlo, ano pravdo. Je da lesar vačeri, a dvaj bud značajno, te šajte raka akava lafi čavo. Sose, jer kedikaja kava koncept čavo, ponovini pe ko but tana. O čavo i sole veze da dela časte da dese, i sole veza da služinije da de. Potpuno podredi me, da desara voljače i legarla i anella ko ispunjenje. Čavo značini da i nasledniku primini okova soje da dejsi, a sa kava čeripe, ano akava lil jevrejanđe. A razlog so se pisime kokava način pa setinen tumen. O lil jevrejanđe, a džarevi činipe. Havigel hajrvin, ko hebrejski, a u stvari dava večeri o to. Odnos isto sa Romesija i nele večno ko nebo, a kanadžerdin džako kava sveto, ovna kinot jek dimenzija, ki je ver dimenzija, a dava upravo jevrejenđe značini, okola kolana kine, i si vezate, a više kad i kada lestar, ano diskusije kolajan glamende. Močavo tu hinjanav djebihan džumtu, a i ko avert han pale penela, ov citirini o stihovja, a posljednju stvaro diken so penela, a kava otkrini so se očavo bičal doko kava sveto. O sljedećo deo to kava stih vitalno i pomoži nam ćete razumina o delo emesijasro. Ak ja ne vi fraza, a pojavini peko but tanako pismo. Penela meko vavle se dad, a oko vel mločavo. I siharička, a kad te promjena otidija poznato definicija, i ko stihovje dikaja bud puti oko vasujeva čerdo, kad u pitanju je devlesro zavetno narodo, penela tu kove maje narodose, a meko vav tuče devel. Je da vava čerio ti intimnost,
Maškarodevele maškaromanuš, to čovečanstvo prečinaja. Je dva definicija odkupljenja i akatedi kaja da kad vačeri to Mesija, a da va večno čavoje devlesoro, dikaja akija izjava. Meka ovavle se dad, a oko velma je čavo. Vačeri to odkupljenje, vačeri da o Mesija bićal dok okava sveto otkriveme. Avdije bihan džumtu setinentumentu bihandiljan, otkrimenjan, a savi svrha to tlo otkrivenje te aveku okava sveto, te otkrivini peo Mesija, te bijanelo otkupljenje. Već si klijam, angleder. Nakon sočerđa o delo očišćenja od to amare grehije beštino je da dese ki desno strana, a da lese njama kate i dikaja palalke džaja, da lesoro početak sar Mesija, značini lesoro početak o to delo ko kava sveto. Nako taro postojini, jer uvek postojini, ali o početak o to lesoro delo dikaja ano divekad aloko akava sveto, a bihandilo sa svrhom te anel večno otkupljenje. A kava je važno, a da lese džaja dalje i pale penela. A palem, kad se penđa, da ovi se penđa da ovo prvo bihando ano sveto. Znači ona ne anđi, ona ne stvori me. Palonisave okolnosti je naštitara ka avre glasniko, kas vičime daj ov prvo čavoro. I alo kokava sveto i diken so penela. I nek peren kokočija angloleste sa o anđelja edevleser. O anđelja naslavi nenap, niko naslavi nena anđelen, samo edevle. I važno je kavate čitina, jer i kateci tirime, oto psalam 97.7 i akate penela ano psalam 97.7. Neka sa okola kola služi nena, kola radi nena, neka ovem posrami me, a okola kola slavi nena idolen, i ano kontrasta da leste penela, i neka sa i olafi Elohim. A da va lafi Elohim, evrijsko termine devlese. A kateva čeri, ano grčko prevod, penela, pojasnile. So se adalese so džanel, da kavaka delpe ko but manuša, jedlese penela neka sao anđelja, edevlesre slavinen, edevle, pa lesoro jedinorođeno čavok vađerdinđano, kava sveto, ovije dava, kovaj, kao vel i slavime. Slavina je da de čavemo Duh Sveti i da te njame devlese ki prisutnost, a da leka završina. Nadinamen da sviđin džapeče kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tu te podelinele averencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zapratine kava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kolasika venemene devlese ti istina, hem lese ti volje. Verujnaje da kojem blagoslovi me i da sareo kolaka se ka podelinen takođe ka priminene devlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.